Love.
Mapumaia Samoa ina faole ni aso malole ngalului se fail tanto lotu e momoli le faaftai le tua awale pule alofa wa tanto waulia mai le fai unga o le ni aso tanto Tapuaiga le tua tanto talo mo le nganga pa ia Afio mai oe lo mātou malo sie. Lau afio nganga pa ia. Afio mai e te papati so ina o mātou loto. Ma e te pena ina lo mātou whatau waa. E osi le taulanga i lau afio le nei Afiafi. E ala i le mātou Tapuaiga. Lo mātou talo e ala ia Yesu lo mātou wali faula. Amene. O le whaitawina o le tusipaia. E soto o lona mtapa sifuruma le 5. O te whaitawina ma le whaupu mua. E whaangata le whaupu e 5. O nisi o awhionga pa ia le tātou tua. Ona pese i leo Mose ma le whanaunga Israelu le nei pese i le lii. Ua lātou whaiane o lo whapea. O te pese i le lii. A wāua matua manu malo o ia. O le solo whanua atoa ma le na tieti ai. Ua iala foina i le sami. O le lii o lo malosi ia ma lau pese. Ua whaifo o ia mo uola tanga. O lo watua le nei. O te whane ne e iai. O le atua o lo tama. O te vivi i lava ia te ia. O le lii o le toa lava ia. O le lii o lo na suafa lea. O kariota farao malana i tūtaua. O iala foina i le sami. O na toa sili foi. Ua ngō ngoto i le sami ula ula. O le moana ua ufitia i lato. Ua lato ua ifo i le mea loloto peio se maa. Whaamalama mai le nganga o le atua i nisi o nā whionga ua whaitawina. E tu maupe ia te ielo na lava vi inga. Nei se iho i le whaavavau lava. Amene. O le launga i le suafa mamalu o le atua le tama. Le atua le alo le atua le nganga pa ia. Amene. O se vaenga o le whaupu mua. Whaitaunga o le nei Afiafi. Ua whangaina e whaima matua o le launga. O te toi whaitawina. O te pese i le li. A wawa matua manu malo o ia. Manatu o mawhau whaunga whale a nganga o le nei Afiafi. O le nganga o le mana ma le malosi. O le nganga o le mana ma le malosi. O le soto e se furu 5. O le pese a Mose ina ua lawe e ina Israelu e le atua. Ma ia farao ma ikupito i le sami ula ula. Le sami sa matua faunga tai Israelu. Pe a whape whea nei o na sao ai. Pe ta io le nganga o le atua sa iei le mana ma le malosi. Na lawe e ina Israelu mai le vanu o le ato le oti. O le fatu o le pese lea. O le vi inga e whafo i le atua. O le ana le mana ma le malosi. Na maua i le wha o le tanga. O le nu o Israelu. Ia whape e mawhai ai. E Israelu se mea. I le kariota. Le mea tau. O le ala le malosi e sao ai. Mai le malosi whaua mea o ai kupito. I rei se malosi o ia Mose. Po Israelu. Se anoa le nganga o le atua. Sa iei whaatasi mo Mose malona nu. Se anoa le mana lea ma le malosi. E le ola. Na ola lava Israelu o na o le atua. O le mana ma le malosi sawa ai ei Mose. O na tupua e leo le langona o le fia pese.
Awa ua tau masuasua le loto whaafetai. Ua whao sofia le manu nei salafai. O le tangata ua fia lele. Se imomori le vi inga o le atua. Ina ua whao la ina e le mana ma le malosi. Mai le langi. O le mana ma le malosi lava le nā Samoa. Na lawe e ina ai oe le ne yaso. Sa e foi malao vevesi. Awa e lepa i malao tutoa. O le mana ma le malosi le nao le anganga o lo tātou atua. E re ite a ese mau nafa o le aso. A ia oe Samoa. Ia oe lava nei manatu i foi o tātou loto. O so tātou le leipo o so tā malosi. Na afua ai le saunga le mu o le nei aso. O na whaile maala e ngalo ai le vi ingo le atua. Ea. E leo no mea pe ata pe pese whaafetai lo tātou atua. A wawa ia whaola ina i tā ua. E le ngata o le aso. A o le whaola ina i tātou e ala i le maliu ma le tōtua kiriso. Lo tā whaola. Amene. O le vi ingo le atua o le pese. Iwa sifuru ma le walu. Oh
wa tātou talusanga. Tātou whaalatalata le atua le tātou tatalo, tātou ifoma tatalo. O laua fio le atua mamalu, e te pule foi le langi ma le lalolangi, ma lalo ifo le lalolangi. Wa na e whaia mea umai lo silsili ese. Wa langona ina yo mātou loto le loto whaafeta iae i laua fio. Ona o lau pule alofa ma le anga lelei. Wa taua i manu whaiva ma tiute o le nei aso. Wa manuia foi fe au ma la wasinga o le vai aso. Le atua ia vi ia lo suafa e whaavavau. Whaafetai lo walofa ia Samoa mo ona taitai. Whaapea i mātou uma. Wa saunga le mu i mātou ona o lo au malosi. Sa taitai fe au uma o le nei aso. Le au le mana ma le malosi. Wai umanui ai fe au le lie. Whaafetai mo le tamao ainga i so se ala. Le ngata o le tino o le mafau fau ma le anganga. Whaafetai a wafionga pa ia o le surumu tele. E mala mangia ai lo mātou pōngisa. Whaafetai le mana o lo wanganga pa ia o le malosi lea. Tau to o lua i tiute ma fe au o le ni aso. Ai sili le mātou whaafetai. Le whaola tanga tele na e saunia mo le tangata angsala. Na maliwa i ke riso lo mātou whaola. Ai na e toi whātu ina mai le oti ma le tunga mau. O le ato anga leo lo whamaoni mo le tangata. Tu mau pia i lau fio le mamalu ma le pule o malawa. Nei se i o i le whaavavau. Mātou whātu ese i o luma. O wā ele aiso mātou ato atoa. O le o foi lo mātou le lei whaiva matiute o le nei aso. I le mevi i a ilo suafa. Wa telefoi na mātou whaulo vi inga. Pe atau nu manuia mea mātou te whaia. Mātou whamoe moe le mānosi ua maua. Atoa ma le poto. Wa vele māla ua ngalo i mātou na whaalangolongo atu. I le mana ma le mānosi o lau sirisiri ese. Wa whaina fo ilo mātou vātangata. Ia mionga ma upu mātou te whaonga ina. E ilo ailo mātou whasau sili ma le vai maulalo isi. Te mae wa mātou whātu ese. Wha ngalo mai i mātou uma. Wha ngalo mai Samoa le lie. A vea ia le toto pa ia o Yesu lo mātou whaola. Wha mai na ia mātou wangsala. Wha manuia mai a Samoa lo mātou watunuu. I ona taitai, ma ona tangata. Wha manuia mai tangata whaingaluenga i so se anga waa. Wa e tō fia iai. Wha manuia atunu o alolofa maanga lele mai mo Samoa. Mātou talo le li e. Mō lau whanau pangati e so se vāinga o le lalolangi. Pa i atu iai lo awanga le lei mo i lato. Tau si atu ma leo atu so se Samoa i atu nu e mamao. Ia lato fe au ma lato ngā luenga. Ua lata mai lo waso pa i ata e ao le li e. Ta pena mai e lo mana lo watunu. Ma e saunia le leo mātou loto. E o si taulanga i lau fio i le anganga ma le whaamahoni. Le atu ai lo mātou leo ma moe le lei. Leo mai lo wa awa lofa i le pongi sā wanga i mai. Ia malu lo mātou wola i whainga tā o le pō. Nisina o mātou te talo le atua. Ia whaia lava lo fina ngalo pa ia. E ala atu le suafa mamalu i e sula mātou wolenga. O le manuia ma le file mu. Le alofa tele o lawa fio le atua le tamale alo ma le anganga pa ia. Tu mau mai o mātou lunga o mane. Ma lau whanau umai le lalolangi atoa. Nei se iau i le whaavavau lava. Amene.
Lord, my
Faasilasilanga ma le whalaputuputonga o ele o Samoa. Faasilasilanga muli mo ai tālafu I whanua ma aseta le malo. E whātulau I le nganga whaloalo Samoa. E au whaiva Tapuaiga nei sala whaiva o le ngangana I le nei faasilasilanga tāua ona o ia leo o mamalu taulangi. Au oe le atunu tofi ua whaavai I le atua. Ma le whalao tele o le nei faasilasilanga tāua e whapitoa lava I ai tālafu ale mamalu se o tātou atunu o lo whaonga ina whanua ma aseta o le malo. Mātou te talitonu e le ngase te ute mangaluanga taurongolongo a le whala potputonga e whailoa ma whamanatu atu. Tūlanga whaingatā o nei ai tālafu. Wa uma foi ona whaatino niso swani whamama avenga a le whala potputonga I Afianga le tamao a ingo Samoa ma le lalolangi le COVID-19 fumaleiva. Peitai o matai tuina pea le whatupla ia o nei ai tālafu, ma o ai le tūlanga o tatau o na whaonga aina le malosi o le tūlafono. O lo pui ai nei wheangainga e whamalosia ai le auina mai o nei ai tālafu, whaapea le toi whaafoi ina mai o nei whanua o le malo. Mātou te whailo atu ma le amatele o le whaasila silanga muli le nei, mo avanoa e tutongi mai eia o tō ai tālafu, I whanua ma aseta le malo I to tonu o le maasina e tasi. E a mata atu I le aso luas fumarfitu o ke topa lua o lua e matua ata a ua o na sila fia le lei e leo se alofanga o le letongi ina o lau ai tālafu le wha mai o le COVID-19 fumaleiva po le le mawaina o le nei whasalaunga. E wha manatu atu foi a whai o le ale utangia mai le nei whasalaunga muli e tutongi mai aia o tau ai tālafu ona whaonga ina le whala putuputonga lona malosi whal tūlafono I lalo le whaavae ma tūlafono o Samoa. O lo pui ai nei wheangainga e au ina mai nei ai tālafu. A mai le taimi whatapula ina o le nei whasalaunga ona whatino le whala putuputonga mō mua. Whasalau ina sao o tau swafa I lunga o ala whasalau uma o lo avanoa I le whala putuputonga e pei o televise le tioni spepa mau penga te whailangi. Lua, whamutaina o whiangainga mō nei whanua ma aseta le malo ai toi whafoi mai I le whala putuputonga mō ana fuafuanga te tau a wā nei whanua ma aseta le malo. Tolu, tuina atu I le whamasinonga le nemta upu mo le tuli loina o a o tau ai tālafu. E te talo atu le whala putuputonga I la o tau whautanga whaatupu ma whinangalo whale atua o le avave whale lei ai nei ai tālafu ua whaima ngase tūnga o ngā luenga tiae a le whala putuputonga mo se manuio Samoa Montangata. Whamole, whafso tai mai le ofisa I tōna I mato ini whawhisili e fia whamalamalama ina e winga I nei ai tālafu. Whaia ma le whala untele, whala putuputonga ele o Samoa. Employment opportunity. CCCS is inviting applications from qualified individuals for the following position. Position Chief Accountant. Salary will be commensurate with experience and qualifications. Type contract is for 3 years renewable. Location CCCS Central Office, Tamalingi. Closing date 4 p.m. Monday 31st October 2022. Job profile. The appointee will come under the direction of the church treasurer. Chief accountant performs the general accounting and financial statements reporting of the church. He or she ensures that the church produces timely, accurate accounting data and financial reports, as well as complies with CCCS policy, public accounting standards, and government status. Requirement: must be CA or CPA or partly qualified with a degree majoring in accounting, 3 to 7 years relevant experience of which the other is of supervisory role, excellent knowledge of accounting software such Xero and Attaché is essential, must be computer literate and experienced in Microsoft applications, experience in church accounting, non-profit is essential, must be neat, well organized and able to meet deadlines. Understanding and respect of accounting body code of ethics is essential.
Job description can be uplifted from the General Secretary's office at the John Williams Building, Tamalingi. All applicants need to provide verified copies of qualifications, an up-to-date CV, 3 respected referees with genuine contact information, and a letter from your church minister. Please mark all applications, chief accountant, and address to the General Secretary, Congregational Christian Church Samoa, 5th floor, John Williams Building, Tamalingi, Apia. Reverend Vavato Taufao, General Secretary, CCCS. Office of the General Secretary, Employment Opportunity. CCCS is inviting applications from qualified individuals for the following position. Position Internal Auditor. Salary will be commensurate with experience and qualifications. Type contract is for 3 years renewable. Location CCCS Central Office, Tamalingi. Closing date 4 p.m. Monday 31st October 2022. Job profile. The appointee will come under the direction of the Church General Secretary. The Internal Auditor ensures that the effective system of internal control is in place and complied with at all times, and to advise on policy and/or procedure changes as appropriate. He or she ensures to identify risks and suggest risk management actions, and to examine and evaluate systems and activities in the CCCS Central Office. Requirements: must be CA or CPA or partly qualified with a degree majoring in accounting. 3 to 7 years relevant experience, of which the other is of supervisory role. Excellent knowledge of accounting software such as Xero and Attaché is essential. Must be computer literate and experienced in Microsoft applications. Experience in church accounting, non-profit is essential. Must be neat, well organized, and able to meet deadlines. Understanding and respect of accounting body code of ethics is essential. Job descriptions can be uplifted from the General Secretary's office at the John Williams Building, Tamalingi. All applicants need to provide verified copies of qualifications and an up-to-date CV, 3 respected referees with genuine contact information, and a letter from your church minister. Please mark all applications Internal Auditor and address to the General Secretary, Congregational Christian Church Samoa, 5th floor, John Williams Building, Tamalingi, Apia. Reverend Vavato Taufao, General Secretary, CCCS.